nguriya Yesu araje ni mwiza nk'ikizuba zuba nguriya Yesu araje ni mwiza nk'ikizuba zuba nguriya Yesu araje ni mwiza nk'ikizuba zuba Yesu azoza kwima ingoma yiwe. Yesu azogaruka. Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Intangiriro. Bwana asifiwe sana. Amen. Bibiliya ivuga umwana w'umuntu amaze kuyeba muri Edeni. Satani kupire generali. Usabane bw'Imana ngo burarangira. Ariko ngo inama iba mu ijuru. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Yes. Kw'Imana ikoresha inama y'ikubagaho. Aravuga ngo kubera umugambi w'Imana ku muntu. Amen. Aravuga ngo niduja gucungura. Hallelujah. Abamarayika ngo arabura. Hallelujah. Ubasaza 24 baraceceka. Ibizima bine. Ariko ngo umwana w'intama w'Imana watambwikira. Ifatiro zisi zitarabaho. Aravuga ngo nditoye zamanuka. Ariko ngo igihe Yesu yarataraza Bibiliya ivuga ngo ibitambo pasipo damu kuondolewa pasipo damu kumangika kunaondolewa na zambi. Isezerano rya kera ryose ngo rigende bateze ku bitambo by'inyoni ni gusenga. Haleluya. Abakristo benshi batagisenga no gutizera. Iyo umuntu yakatitse kwizera muzamubwira gusenga kama yayura ngo abandi bakama baririmba turirimbo igihe cyo kuririmba. Hari igihe cyo kuririmba n'igihe cyo gusenga n'igihe cyo gusoma ijambo ry'Imana n'igihe cyo kutafakari kumenya gutekereza imirimo Imana yagukoreye. Abantu benshi uko muri mu kubona ba boys bibaga ibitangaza Imana yabakoreye muri Egiputa kandi mu bintu Imana yaga y'Abisiraheli ono kubera kutizera. Imana yabambukije inyanja itukura. Imana ibahamana barayirya banywa amazi avuye mu gitare bidashoboka. Hari amazi wango yavuye mu gitare wowe ubwa utagaza utekereza ntaca Imana itakoze. Ariko ngo muri bo ngo bakagendana imitima yo kuvivota no kutizera. Imana iravuga ngo muzorimbukira mu butayu. Abatizera ntibazinjira mu gihugu cy'amasezerano. Haleluya. Uwo mugabo ngo amaze kuvuga gutyo aravuga ngo nubwo Imana yosatura amadirisha y'ijuru ngo ibyo byobaho ejo mu gitondo ejo gakera kuyo bwije babukeye niko banebwe bazabavuga ngo ibyo ni by'abayumba. Umuhanuzi yamamubwira ngo kubera kutabyizeye ngo tuzobibona uzobirebesha amaso ariko tuzobiryaho. Ngo bamamubwira umukuru w'idepo batagihe banibuka ngo bamubwira umukuru ku idepo kubera inzara y'imyaka 7 bamamurira baramukandagira arapfa abandi basigara barya. Kandi Imana yagiye gusubiza Samariya tiyakoresha abasirikare. Yari afite abasirikare bakomeye Samariya ariko ngikoresha abanyabibembe bane. Ibyo udatekereza naho udatekereza Imana izo gusubiza. Hey! Caramba! Igituma nkunda kwizera aho nuko hari igihe nyaciye mu butayu ndakubona. Imana yigeze kumpuza n'umuzungu ntagira telefone. Hari uwundi Imana yabikore bene ibyo. Aho koraho twumve tubwire. Ndayikunda Imana iguhuza n'umuzungu. Umuzungu rutuku bigenda gute? Umuntu araza turi mu gitaramo hano mambo hariya mu Ngagara sikia Yesu twari twarasonesheje amakanzu yo gusirimba aho yo gusirimba gusa amaze turatarama twarataramye muri iki gisagara kurenza ndagira ngo handi hantu hose twabasha ngo tumara gutarama turi mu gisirimba umunsi umwe umuntu arambwira ngo nyaragushatse nyarakubuze nyakuboneye buruse aho
ndakubura none ngwino nkubwire Bwana sifiwe Amen. ampeza email yiwe arambwira ngo ugende uzandikire uyu muntu numara uzumva amakuru azokubwira Yego. twagaze yamajana mu kigo twagaze dusangira n'abagore b'abazungu Aho. vuye hano mu Ngagara mu Gisirimba badukoresha agateste gatoya kubera ko Imana yari yaramfashije cya kudushuri twa Bibiliya kazamana ariko barabaza tubazo ko twa Sunday school nije mukongomani je nyine wahigiye muri ico kigo tukarya neza mu gitondo na kumanywa na nimugoroba Imana inkudukura mu kigo c'ubutayi c'ubuntu twari twaragiyemo kandi twaje gutaha akatwishurira ishuri twaje gutaha duheza amafaranga dutasha akadushitsa muri Kongo Manishe zo ni imbaraga z'Imana. Hey! Yego. habe nubwo mwese muzoreka ba mama mwese mukayivaho jewe sinzoyivaho Ano kuri. mfite ubuhamya bufatika Ndi kumwe nawe. Dumu. habe nubwo muzoreka Panda mirima. twarayibonye Ndiyo. Manishe. ntabwo ari inzozi nta nubwo ari amabwire Oya. twarayibonye iby'imiryango tuvukamo itakoze Imana yarabikoze Amare wa muzungu. dufite ubuhamya bufatika Zaburi ndirimba ntabwo ari ya bene kora ndi imbere y'Imana nta nubwo tukigendera mu rugomo n'igititi nta nubwo duha tureba umubare mwinshi kama mbaya ni mbaya ndio mbaya Holy Maria. Niwe. mbaya Yesara. ntarungu dufite kuko dufite Imana nta n'urugamba ruduteye ubwoba kubera ko dufite Imana umunsi umwe yararyamye Aho. umuntu arambwira ngo reka nkubwire Sakikatari dapa. Lokwiriye.
Kuitiri Imana mashi. Nafurahia furaha yote ya ulimwengu wa roho. Karama hizo nalizipewa katika kufa kwa Yesu. Duhezi Imana icyubahiro. Hallelujah. Dobe la sikia rimayigan. Dobe sasimas. Hallelujah. Imana ihabwa icyubahiro kigejeje umukutano hano. Samueli wa mbere igice cya 17 umurongo wa 45. Hallelujah. Samueli wa mbere igice cya 17 umurongo wa 45. Hallelujah. Amen. Dawidi abwira Umufilistiya ati wanteranye inkota n'uducumu. Dawidi abwira Umufilistiya ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko njewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana Nyiringabo ya Isiraheli wasuzuguye. Amen. Amen. Mukubitira Imana amashi kwanza. Imana ni nziza ibihe byose. Imana ni nziza. Imana ni nziza ibihe byose. Turaganira ijambo ryiza cyane Imana itanze muri iki gitondo, ijambo rivuga ibintu bizodufasha kugera ku masezerano yacu. Buri muntu wese yavuye mu isi y'umwijima akakira Yesu kumwami n'umukiza, hariho amasezerano Imana izimuvugaho, hari ibyo Imana izi kuvugaho. Kandi Imana imaze kukuvugaho ibintu izikora ibintu bigera kuri 7. Ni byinshi ariko simbivuga byose. Icyambere ngo Imana itazi isezerano ryayo, icyambere ngo Imana iziryubakira porotaye y'Imana. Abantu bose bafite amasezerano y'Imana nimuzamurire Imana icyubahiro. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Rima. Amen. Imana iziryubakira. Hari inyenyeri y'amasezerano, ariko kubera ko Imana irivuze Imana iziryubakira. Abantu bose bafite amasezerano mushira ubwoba. Bwira mugenzi wawe ngo shira ubwoba, Imana yabivuze niyo kwizerwa, iraririnze, Imana yararyubakiye. Bwana asifiwe cyane. Cya kabiri ngo Imana iziryitegereza mucana na usiku, mu mvura no kuzuba. Hallelujah. Imana iziryitegereza. Cya gatatu ngo Imana izikubitaho ikashe. Iyo bivuga ikashe y'Imana ni amaraso ya Yesu, ikashe itukura, umuhuri. Hallelujah. Abantu benshi baraboetse ngo amasezerano yabo yaratinze, tiriza ribora, tiriza rinyagirwa, imvura ntiyorigwira. Kandi Imana yari guhaye niyo kwizerwa, tifite manda irangira ngo tuvuge ngo imyaka ibaye myinshi manda yayirarangira. Nta matora yabaye kugira ngo ibashe gutorwa. Ni Imana izivuga kandi igashitsa. Hallelujah. Ibintu bidufasha kugera ku masezerano. Icyambere, Bwana asifiwe, Imana iduhaye isezerano, icyambere gisabwa no kwizera. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 6 hazavuga ngo ntibishoboka yuko utizera anezeza Imana. Ntibishoboka yuko utizera anezeza Imana. Umukristo wese wizeye Imana ugomba kwizera ko ibyo Imana yavuze uhora muri uramusho ya Imana, kwizera kudacapa. Oh, hallelujah. Amen. Kwizera Pawulo yandikiye Abaefeso igice cya 6 umurongo wa 10 avuga hejuru yo intwaro z'Imana ngo agere ku kwizera. Aravuga ngo mutware kwizera nk'ingabo ikingira igituza. Umukristo wese ufite kwizera Imana ahorana connection n'Imana. Duheze Imana ubwiza. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Pepe Bwana wa majeshi. Asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Imana kwizera ni kitu kitagaragara, ariko hazahizera umuntu wizeye imbaraga z'Imana. Nutizera uzonanirwa, nutizera
uzotsindwa. Niwizera uzotsinda. Kandi kwizera ntibisaba amafaranga, ntibisaba amashuri, ntibisaba imodoka, ntibisaba amazu, ntibisaba kuba muri Amerika. Kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya ibyiringirwa ko bitazabura kuba, ibyo wiringiye ko bitazabura kuba. Haleluya. Mukubitira Imana amashi. Duheze Imana icyubahiro kandi. Haleluya. Tuzamure twese niko kwiza. Imana ibatiza imbaraga zo kwizera, kuko nutizera tuzabona Yerusalemu. Bibiliya ivuga ngo umwami w'i Samariya ngo agota i Samariya ngo imyaka 7. Umwami w'i Siriya n'abasirikare biwe ngo bafata umwanya munini ngo bakambika mu murwa, barawuzunguruka. Imyaka 7 irashira ngo ibiryo birashira muri Samariya, nta winjira nta usohoka, nta kintu rakimwe. Habinzara bene igihe gikorwaho kugera igihe ababyeyi batangira kurya abana babo. Barabazingitiranyije. Hari igihe Satani zudutondera urugamba ikazingitiranya, ariko Dawudi yaravuze ngo nubwo ingabo zambambira amahema kuntera, umutima waje tuzatinya. Haleluya. Ngo nubwo intambara zombaho no muri zo sizatinya. Imana ikeneye abahungu, Imana ikeneye abagabo bagendana kwizera. Kwizera ni ingabo ikingira igituza. Amen. Umukristo ufite kwizera azonesha urugamba. Amen. Haleluya. Amen, amen. Kwizera ntikuza kureba ibifatika. Ni ijisho rizarimena imisozi, rizarimena plafo, rikamena imisozi, rikamena imyaka, rigasingira. Kwizera ni ukuboko gusingira ibiri kure bikirikera. Haleluya. Haleluya. Intwaro ya Satani ikomeye n'ubwoba. Intwaro y'Imana iheka katewusha y'Imana no kwizera. Nubona uracagira kwizera mu buzima bwawe, uzotsinda ibikuzungurutse byose, uzogera ku cyo Imana yakuvuze. Asante. Duheze Imana ubwiza. Atukuze Bwana wa majeshi. Ubundi abananiwe bose abantu bananiwe, nta kindi cyabananiye, baza baterana, baza banywa meza, bakuyemo akantu kwizera. Iyo kwizera kuvuyemo ibintu bimera nk'ibyino, umuntu akamera nk'uwino. Kwizera nkinga bigira gute? Ikingira igituza. Ngahegira gasirimba papa. Wewe tuwamba ku kirere kimeze. Kihuta pana kito. Kwizera nkinga bikingira igituza. Yaga! Obera riba yiga yasikia yiba. Obera.
kwizera no kuboko kuza kwakira ibiri kuri tutarageraho abantu bizera baza batanga amashimwe bakiri mu rugamba kubera iki Imana twizeye so umugabo uzotsindwa habe nubwo yoceceka so umugabo wosira Mana we kandi igiye gukora Imana igiye gukora izirema iyo muri stoke yawe byashize izirema zifaburika bishasha cyane kubera ngo ubushobozi n'ububasha kubera gukomera kw'Imana igiye kwirahira ngo izayirahira imbaraga zayo hejuru yayo nta yindi Imana tiyonanirwaga mukubitira Imana amashi amen amen haleluya haleluya kwizera umukristo wese agomba kugira kwizera apana kwizera kw'idini ngo Imana nyamana yiyo kwizera kuri mu rukundo kundi Imana kwizera kumeze nka busore y'indege nizi yobora indege ya busore idahari indege yo guhasi ikayoba ariko kwizera niko kuza kuyobora abakristo bakiri mu rugendo abakristo bose bakiri mu rugendo bagafite kwizera ko barayoborwa no kwizera ntituzoyoba ntituzonanirwa ntituzopfa tuzogerayo Abraham wagenda atazi hayasha ariko kwizera niko kuza gutera morale bamwe barakanyaraye ngo ibibazo byarabaye ngo abandi bagiye hanze kwizera umugabo umwe witwa Tukuzwe n'umusinzira yagiraga kwizera cyane ari muhungu bavuze ubutumwa muri Kenya yaratubwiye ngo nubwo UN yofunga kubera ikintu Imana yamubwiye ko azoja hanze ngo yoca muri M-Pesa agahuruka hanze sikia kwizera nuguhamya ibintu utarageraho kandi ukabihagararamwo ukabyizera ukabishimira wamara ukabitegereza Abraham wagenda atazi yahayasha birari yamubwiye ngo haguruka ugende gusa wani ngo aho uzaje ngo umuntu uzakuvuma nzamuvuma kandi ngo nuwemera guhaguruka nzaguhesha umugisha ngo uzabasekuruza w'amahanga barebana na Sara imyaka 90 n'imyaka 100 bakumva ari ibintu bitoshoboka haleluya haleluya ariko kubera ko Imana yari yarabavuzeho ngo barizera abona umwana w'umuhungu witwa Isaka Imana iramubwira ngo ntabwo ntoshetse gendo Imana izigaragaza abantu mu kwizera kugira ngo irebe urukundo tuyikunda haleluya haleluya Imana iramubwira ngo mpararutse amafizi pererutse ibitambo by'amafizi n'inyana z'amariza ndashaka Isaka Abrahamu na Joa wanipenda duheze Imana icyubahiro haleluya kubera kwizera kwa Abrahamu ngo afata Isaka umwana yabonye mu zabukuru ngo apeza hamwe n'Imana aravuga ngo Imana yamumpaye ngo ndizera neza ndashidikanya ngo kuko Imana yo mungarura nk'umuntu uzutse ngo aragenda ngo agenda urugendo rw'iminsi 3 azamuka umusozi Moriya ngo ajana umuriro n'inkwi azikorera umwana ngo baje kugerayo hari bigaragazo biza bigaragaza kwizera iyo ufite kwizera hari bigaragazo biza bishakira ngo bidutere ambutiyaje haleluya haleluya kandi bizosabiza uzibubwira ngo toka shetani toka shetani shetani ameshindwa kwa jina la Yesu bamwe bazamabumba bakanga kuvuga ko satani yatsinzwe umuntu watsinzwe izuba rihaye riva isi n'ijuru biha bireba ndio aratsindwa kandi kuva satani atsinzwe umunsi wa Yesu ku musaraba nta rundi rubyaro yagize generation sha n'irya yatsinzwe yakutsa amenyo iziguma kudutesa gusa ndio poria tuzamura amaboko ndio haleluya satani yaratsinzwe n'abamukorera bose barushwa n'ubusa aramubwira Isaka ngo abaza Abraham aramubwira ngo ko mpayemo dufite inkwi tukagira n'umuriro igitambo kiri hehe aravuga ngo Imana ngo iribwirongere abakristo bagira kwizera habe nubwo ntabigaragara baza kubera kwizera ko Imana ibifite baza batura gukomera bakatura kugera mu masezerano batarayagera Yesu Kristo we
aramubwira ngo imana iri bwirongere iryo jambo. Iyo tuvuze amagambo meza, ubundi amagambo y'abizera azarema, amagambo y'abatizera kwatura nabi nabyo biza birema. Ngo turapfuye, ngo twebwe ntacyo tuzogeraho, imana izi kugaburira, izi kwambika, yaguhaye akazi nta musi uraburara ariko uzubura amashimwe. Ngo twebwe ngo twaragoye, ngo abandi bagiye hanze. Hanze niho cyo gisubizo cyanyuma giheka. Shima ko wariye, shima ko uhumeka, shima ko ukiriho, kuko abo mungana bapfuye benshi. Ntabwo ari imirimo myiza wakoze, ahubwo n'ubuntu bw'Imana wagiriwe. Dufite impamvu z'amashimwe iyo duhagaze mu kwizera. Haleluya, Haleluya. Satani bizayereka abandi amasheke bagize. Satani nazo kwereka isheke wagize, uzibwira ngo nubwo bingibi bitaruzura ariko hari ibyo yakoze, kandi ibyo wakoze Mana mbaye ngushimiye. Abantu bafite kwizera bahora mu mashimwe. Hari abantu baburiye Imana amashimwe kubera kutizera. Dozi mayikarasikai, tuzamura amaboko y'Imana. Oh, haleluya, Haleluya. Aburahamu azamukana musozi Moriya, agenda urugendo rw'iminsi 3, ngo amare kuwugeraho wafata Isaka aramuhambira amaboko. Imana izireba mu mutima w'abantu bizera. Ngo aracana umuriro afatwa aramuhambira, ngo amare kumuhambira ngo akura inkota mu rwubati adafite gususumira. Imana izireba kwizera kwawe kudafite gususumira, niko Imana izayemera. Ngo afata abona afite kwizera, ngo kuko yatekereje ko yamuhaye Isaka ngo yokongera kumugarura ku wapfuye. Nukuri ibyo twizeye byose Imana izabiduha. Amen. Imana Yesu ntazogaruka afite amadeni yacu. Ibyo twizeye n'ibyo yavuze byose izabisohoza. Haleluya, atukuze. Aramurambika, aramurambika, kandi niryo turo yatanze atavuganye n'umugore. Hari imirimo myinshi muzamukora, mwamara abagore bashika mutavuganye n'umugore bigatombokana, mugatomboka ngo kubera iki tutabaje ngo tuvugane. Ariko ngo Abrahamu kubera kwizera ngo yabonye nabwira umugore aramarira ikiriyo cyama gitangira, induru ivuge amuti yajibi. Hari ahantu hamwe Imana idukeneye, abantu bakeneye kugera kure kukwizera. Hari ahantu Imana idukeneye bidasaba gukurana n'umugore cyangwa. Haleluya Yesu. Saba wowe wenyine. Beza Imana ubwiza. Haleluya. Haleluya. Oh. Odala rima igaya sikiya rima. Dua. Haraho bisaba ko mugenda mwembi mukaganira. Hakaba handi bisaba gukizwa n'amaguru. Ubu nyine tugeze mu gihe cyo gukizwa n'amaguru. Umugabo natazi ukristo yasize umugore n'abana yama yigendera. Ubu nyine unuzorota bazogusige ino. Imana yabwiye Rutu ngo kubera umuriro ugiye kwaka Sodoma ni Gomora, ngo mugirukanke kandi timuhindukire ngo mutararangiza kino kibaye. Bariruka n'abana bariruka, ariko mukarutu ngo ahindukira buke. Ntiyahindukiye mu mitege, ntiyahindukiye mu mubiri, yahindukiye mu bitekerezo. Ngo yibuka imiziki y'Sodoma ni Gomora, umunyenga w'amapepo. Bwana sifiwe. Abisiraheli bose batageze ngo bagise udutunguru sumu ngo iriya n'amadegede yo muri Egiputa, ngo batuma bibagirwa Imana, ngo batangira kuramya ibigirwa Imana. Kutizera nico cyaha cyonyine Imana izohana. Imana tuzokubita inkoni ngo izivuga ngo warasambanye, wararoze, wagiye muri ibi. Imana izoziza abantu kutizera umwana wayo cyonyine gusa, kuko uwamwizeye afite ubugingo, utamwizeye yamaze gukirwa iteka. Mukubitira Imana amashi. Amen. Haleluya. Maombi ya imani, Maombi Mungu anayajibu maombi. maombi ya imani. Maombi Mungu anayajibu 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 maombi Kwizera kwawe kwagiye. Baza mugezi wangu soro cyagufite. Umujegezi gituzu mubaze ngo soro cyafite kwizera. Abenshi baragutaye. Baricaye gusa.
umuntu wese urwana intambara mu rugamba ino yarataye kwizera satani zo mufata muzima imunogora amaso kuko satani yafasha abantu bizeye bakaguta izibanogora amaso cyane. haleluya Hallelujah. kubera kwizera kwa Abrahamu ngo asohora inkota Ndiyo. ngo marayika ubangutse buriya abamarayika bagira imirimo bashinzwe hariho marayika ngo wa speed uzi gutabara abantu muri speed ya yindi heka Yego. speed ya yindi komeye itari nk'iya gisirikare cyini speed wamufata ukuboko aramubwira ngo Abrahamu we naje wanipenda hari ibyo wakoreye Imana hari rugero waciyemo ariko hari aho utaragera kugira ngo Imana ivuge ngo naje wanipenda hari ibyo Imana yashaka ngo ubanze ugeremo Imana ibone gusoza amasezerano hari ibyo Imana igukeneye ngo mu kwizera ukizera udahawe ureba nyoko udahawe ureba so udahawe ureba umugore udahawe ureba abantu udahawe ureba iyo bageze muri urwo rugero ugatumbira Imana izimanuka zihuta Imana iramubwira ngo Abrahamu naje wanipenda ngo hindukira urebe inyuma yawe ngo ahindukire ngo abone imfizi y'intama icyo gihe yari gifashwe n'ibihe ibyo bihe birarangiye ndore Yesu araje Guriya Yesu araje ni mwiza nk'ikizuba icyo gihe yari gifashwe n'ibihe ibyo bihe birarangiye ndore Yesu araje Guriya Yesu araje ni mwiza nk'ikizuba Guriya Yesu araje ni mwiza nk'ikizuba Guriya Yesu araje ni mwiza nk'ikizuba Yesu azoza kwima ingoma yiwe Yesu azogaruka Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Itangiriro Bwana asifiwe sana Amen. Bibiliya ivuga ngo umwana w'umuntu amaze kuyoba muri Edeni ngo Satani kupire generali usabane bw'Imana ngo burarangira ariko ngo inama iba mu ijuru Bwana asifiwe sana Amen. Hallelujah. Yesu Imana ikoresha inama yikubagaho aravuga ngo kubera umugambi w'Imana ku muntu Amen. aravuga ngo niduja gucungura Hallelujah. abamarayika ngo arabura Hallelujah. ubasaza 24 baraceceka ibizima bine ariko ngo umwana w'intama w'Imana watambwe kera ifatiro z'isi zitarabaho aravuga ngo nditoye nzamanuka ariko ngo igihe Yesu yari ataraza Bibiliya ivuga ngo ibitambo pasipo damu kuondolewa pasipo damu kumangika kunaondolewa na zambi isezerano rya kera ryose ngo rigende bateze ku bitambo by'inyoni ni Oh, hallelujah. amaraso igishinjira ca buri munsi ariko Yesu ngo ase haleluya Hallelujah umunsi yabwiye Abrahamu ngo yaramweretse intama izoza gucungura haleluya ngo ahindukire ngo abone intama yagogoye amahembe intama yakuze intama yakuze kandi ngo ntantama yarigeze izimira ku musozi Moriya ngo ahubwo ni igitambo Imana yari itambye Imana ngo yari imweretse ariko ngo icyo gihe iyo ntama yari gifashwe n'ibihe ngo yabonye amahembe afatiwe mu rwarika bisobanura ngo ni Yesu uzoza ariko ibihe bicara cyahari Bwana asifiwe Hallelujah. Yesu Imana icyubahiro Hallelujah haleluya basare bariko bamwerekwa bakavuga ngo ndamubonye imyaka 700 irashira yaragifashwa n'ibihe ariko igihe kigeze Bwana asifiwe igihe kigeze ngo Imana itanga umwana wayo aca mu nda ya Mariya waza gucungura batwarwaga n'amategeko hari amategeko yavugaga ngo umuntu navuga Imana ngo banza atamba amaraso kandi ibitambo bitafite inenge ariko Yesu ngo ase waruhura abatambyi n'ibitambo Hallelujah. amariza y'inka ngo araruhuka Hallelujah. duheze Imana icyuma Imana asifiwe sana kwizera Dio. kwibera kwizera kwa Abrahamu Bibiliya ivuga ngo bamanuka ku musozi Moriya
ngo bahe baririmba indirimbo zibiri. Aburahamu ngo aririmba ashima Imana ngo yamugaruriye Isaka. Isaka nawe ngo aririmba Imana yongeye kumwongerera iminsi yo kubaho. Ntabwo yamutanze aha yakina, yamutanze amarabasha. Ndabasabira kugira umutima wo kwizera muri iki gihe. Satani ntaguca intege ntakubabayikishe, hagarara mu kwizera. Imana yakubwiye ibyo yagusezeranyije izabishiza. Hallelujah. Amen. Amen. Cya kabiri gituma tugera ku masezerano. Hallelujah. Hallelujah. Samariya igize imyaka 7 igoswe n'Abasiriya ngo bagera ababyeyi batangira kurya abana. Umuriro uraka w'inzara, ibibazo birakomera. Mwami ngo hamagara abantu bamubwiye ngo dutabare turengere. Mwami arababwira babagore kuko bari bariye umwana umwe ngo baje kurya umwana wa kabiri. Nyiri mwana ngo agira imbabazi araboroga abwira umwami ngo ndengera. Umwami aramubwira ngo sibyo kukurengera kuko ngo yarazi ikibazo kiri mu murwa ko ari inzara. Ibyo kukurengera no bikura imyaka 7 nta kintu kiba mu iduka, nta kintu nakimwe, inzara gusa. Hallelujah. Hallelujah. Ngo afata abagaragu biwe arababwira ngo nimugende mubaza umuhanuzi. Imana ngo yama yihuta ibwira Elisa, iramubwira ngo intumwa ziraje zivuye ku mwana, ariko babwire ngo ejo mu gitondo kare. Hallelujah. Tomorrow ejo mu gitondo kare. Ndio Imana izirema ibishasha. Uyu munsi urashobora kuba ntuhabona imbere n'inyuma, amapepo n'abadayimoni imisozi ni wayibona, ariko ejo mu gitondo kare Imana izo gutabara. Imana izotabara, zitabara muri speed. Imana iramubwira ngo niba hagera babwire ngo Isamariya igiye gutabarwa. Kandi mwaje mu gitondo ingenzi y'ifu intengo y'ifimwe y'ingenzi ya Seyiri izozigura shekeri imwe. Yego. Wahaguruka ikigabo cyari cyarakatitse kwizera cikinebwe. Abanebwe bamyeho ntabwo ari abanonye. Bamyeho kuva kera. Yamavuga ngo nubwo Imana yo kingura amadirisha ngo bene ibyo byobaho. Erego Imana ivyizikora sinkibyo banyokobokora nabi wanyu nabanyokoroma. Imana ikoze ibyo twoshobora ntabariyo, ariko Imana izikora ibyo abantu. Hallelujah. Badashoboye gukora. Manishimwe. Anafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu. Mungu akisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Hallelujah. Hagarara mu kwizera. Satani ntabatera ubwoba. Satani ntagutera ubwoba. Hagarara mu kwizera. Nico kizotuma utsinda urugamba. Nico kizotuma ugera ku masezerano yawe. Wakuheshimiwa ni wewe Mungu akisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Hallelujah. Bwana sifiwe. Amen. Imana yakuvuzeho mbere yuko abutekereza bakuvuga uyu munsi batarakuvugaho. Abantu maze uzakuvuga cyane uzuvuga ngo hari Imana yamvuze aba bose aba nabejo bundi. Aba bose nabejo bundi. Ariko Imana yatuvuzeho tango awari kabla ya misingi ya ulimwengu kuweka. Imana yatuvuzeho kubera ko yadutoranyije tutaraba isoro mu nda z'abamama iratweza. Imana yatuvuzeho. Muzamura amaboko ko ndabona mudeshe cyane. Muzamura amaboko. Hallelujah. Imitwe yanyu niyo miremire ku maboko. Amaboko n'imitwe yanyu ni bihe biremire. Muzamure nawe. Muzamurira Imana cyo. Hallelujah. Hallelujah. Kwizera nitwara y'umukristo tuzadutsindisha ngo Satani. Mukristo ngo bafungirwa kwa gihanda. Ngo buca yababwiye kwiyahura no kugira ibibazo, ariko ngo bibuka ko bafite intwari ikomeye. Ngo barasenga basengesha kwizera, ngo basenga amasengesho y'uburyo bwose. Imana ibakiza aho hantu. Pawulo na Sila barasenze bari mu nzu y'imbohe barinzwe n'abasirikare bakomeye. Imana ibaha ubwenge n'imbaraga ibakiza abasirikare. Hallelujah. Hallelujah. Maombi ya imani. Mungu anajibu. Eliya yarasenze ku musozi Karumeli. Imana iramusubiza. Tiyakorwa n'isoni. Kandi ubwo Imana itakojeje isoni
Eliya habe nawe nta soni zizogukora cyane. bari barapinga baravuga ngo Imana isubisha umuriro niyo mana Imana itazikorera muri majorité no mu bwinshi. Imana ngo yitabara iritamurura. Imana bamanuka ku musozi bavuga ngo Imana ya Eliya niyo mana. Imana yatabaye iri imbere y'ingabo za Farawo, ingabo za Bayali na Ashera, nawe izagutabara. Bibiri zivuga ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe ngo ariko asenga cyane. Gusenga. Haleluya. Abakristo benshi batagisenga n'ubwo utizera. Iyo umuntu yakatse kwizera muzamubwira gusenga kama yayura ngo abandi bakama baririmba turirimbo igihe cyo kuririmba. Hari igihe cyo kuririmba n'igihe cyo gusenga n'igihe cyo gusoma ijambo ry'Imana n'igihe cyo kutafakari kumenya gutekereza imirimo Imana yagukoreye. Abantu benshi uko muri mu kubona ba boys bibaga ibitangaza Imana yabakoreye muri Egiputa kandi mu bintu Imana yaga y'Abisiraheli ono kubera kutizera. Imana yabambukije inyanja itukura, Imana ibahamana barayirya banywa amazi avuye mu gitare bidashoboka. Hari amazi wango yavuye mu gitare wowe ubwawe utagaze utekereza nta Imana itakoze. Ariko ngo muri bo ngo bakagendana imitima yo kuvivota no kutizera. Imana iravuga ngo muzorimbukira mu butayu, abatizera ntibazinjira mu gihugu cy'amasezerano. Haleluya. Uwo mugabo ngo amaze kuvuga gutyo aravuga ngo nubwo Imana yosatura amadirisha y'ijuru ngo ibyo byobaho ejo mu gitondo ejo gakera kuyo bwije babukeye niko banebwe bazabavuga ngo ibyo nibyo abayumva. Umuhanuzi yamamubwira ngo kubera kutabyizeye ngo tuzobibona uzobirebesha amaso ariko tuzobiryaho. Ngo bamamugira umukuru w'idepo batagihe banibuka ngo bamugira umukuru ku idepo kubera inzara y'imyaka 7 bamamurira baramukandagira arapfa abandi basigara barya. Kandi Imana yagiye gusubiza Samariya tiyakoresha abasirikare yari afite abasirikare bakomeye Samariya ariko ngikoresha abanyabibembe bane. Ibyo udatekereza naho udatekereza Imana izo gusubiza. Igituma nkunda kwizera aho nuko hari igihe nyaciye mu butayu ndakubona. Imana yigeze kumpuza n'umuzungu utagira telefone. Hari uwundi Imana yabikoreye bene ibyo. Aho koraho twumve tubwire. Ndayikunda Imana iguhuza n'umuzungu. Umuzungu rutuku bigenda gute? Umuntu araza turi mu gitaramo hano mambo hariya mu Ngagara sikia Yesu twari twarasonesheje amakanzu yo gusirimba aho yo gusirimba gusa. Amaze turatarama twarataramye muri iki gisagara kurenza ndagira ngo handi hantu hose twabacha ngo tumara gutarama turi mu gisirimba umunsi umwe umuntu arambwira ngo nyaragushatse nyarakubuze nyakuboneye buruse aho ndakubura none ngwino kubwire Bwana sifiwe. Amen. Ampeza email yiwe arambwira ngo genda uzandikire uyu muntu numara uzumva amakuru azokubwira. Yego. Twagaza yamajana mu kigo twagaza dusangira n'abagore b'abazungu. Aho. Vuye hano mu Ngagara mu gisirimba. Badukoresha agateste gatoya kubera ko Imana yari yaramfashije cya kudushuri twa Bibiliya. Kazamana ariko barabaza tubazo ngo twa Sunday school. Nje mu Kongomani je nyine wahigiye muri ico kigo. Tukarya neza mu gitondo na kumanywa na nimugoroba. Imana ikudukura mu kigo c'ubutayi c'ubuntu twari twaragiyemo. Kandi twaje gutaha akatwishurira ishuri twaje gutaha duheza amafaranga dutasha akadushitsa muri Kongo. Manishe zo ni imbaraga z'Imana. Hey! Ego. Habe nubwo mwese muzoreka ba mama mwese mukayivaho. Jewe sinzoyivaho. Ano kuri. Mfite ubuhamya bufatika. Ndi kumwe nawe. Dumu. Panda mirima. Twarayibonye. Niyo.
Manshi. ntabwo ari inzozi nta nubwo ari amabwire Oya. twarayibonye iby'imiryango tuvukamo itakoze Imana yarabikoze Amare wa muzungu. Mana we. dufite ubuhamya bufatika Zaburi ndirimba ntabwo ari ya bene kora ndi imbere y'Imana nta nubwo tukigendera mu rugomo n'igititi nta nubwo duhatureba umubare mwinshi kama mbaya ni mbaya ndio mbaya Hori Maria. mbaya Esara. ntarungu dufite kuko dufite Imana nta n'urugamba ruduteye ubwoba kubera ko dufite Imana umunsi umwe yararyamye Aho. umuntu arambwira ngo reka nkubwire marayika uzi gucunga uko ameze umuhungu muremure w'imbugita afite umukota arambwira ngo nta muntu wo gukoraho iyo ndyamye nijoro azaza iruhande rwanje aza kunda guhagarara ku muryango w'icyumba niho aza kunda guhagarara niho aza kunda gukorera uburinzi abantu bisewe bagira kwizera haba uburinzi imbere yabo Cyane. haleluya Hey! uburinzi wa kugira uburinzi ba mama umuntu wotuvogera yovunika amaguru yombi n'ukuboko Cyane. muzika ejo riteye ukuboko n'ukuguru Agatanguza izuru. Bibiliya ivuga ngo zotanga ingabo nyinshi zipfe ku bwabo Bomoa. n'abakristo bamaze kwizera Imana zotanga ingabo nyinshi zipfe ku bwabo Cyane. Cyane. hari aho tuza tugera gutya ukabona abantu bamwe barasigaye Bimira samburambure ndani ya birima yiga tubasigiye twizeye Imana tukaja mu kwizera abanebwe bose bazama batakara Ndiyo. ko baramena nkaho mpaye mvuga igishinwa Dima mambo ya nyakati Dini ya Selema. abantu bose bagifite kwizera ne mukubitira Imana amashi Dela. komeze mukunambe kwizera kuza kurema Imana yatabaye kwizera bikoresha abanyabibimbe bane Imana ntizokoresha abakomeye ntizokoresha abiwanyu Imana izayicira inzira kandi igiye gutabara igira ingabo zazitabara ikindi cyo nkundira Imana nuko itazoyumva amabwire umunsi akanama k'ijuru kakuvugaho nta mwene wanyu wari uhari tukazugira ubwoba abantu barimo gutera abandi ubwoba bakabaca intege wapi wameshindwa zamani za mfalme Herode mukubitira Imana amashi ikintu kigoye nuko utizera ariko niba ufite kwizera tugira ubwoba bw'intambara uhayicamo bizotuma ugera ku masezerano y'Imana yakuvuzeho icya kabiri ni ukumenya neza uwaguhamagaye uko abantu benshi bitavye amajwi ya waringa abandi bitavye amajwi ya bene wabo igifamiliya ngo ngwino ndaguha umwanya akawumuha ti wahamagawe ikintu kizotuma ugera ku Imana yakuvuzeho cihuta ni ukubanza kuba warumvishije Imana yaguhamagaye Imana yabwiye Aburahamu ngo usiga biwanyu ngo ariko gendana n'umuhungu wabo wa Ruto ngo bageri harani ngo bahamara imyaka 2 umuhamagaro uruhagarara ngo Imana igeza iteza intambara hagati y'abashumba ba Ruto
imana ntizikunda ko bafite umuhamagaro n'abadagira umuhamagaro ntiboshobokana ntibaza bashobokana kuko buri gihe bazabumva abantu abandi bahamagaye bazabumva imana. Imana ishimwe ko tuzatumva imana mu byo dukora. Haleluya. Kumenya neza imana iwaguhamagaye. Cya gatatu nukumva imana ubwayo. Kumenya kumva imana. Hari abantu bagira amatwi mabi yazibye batacumva imana. Iyo unkoya ameze utacumva imana uzutekereza gute? Abantu bahorana connection n'Imana amasaha 28 biza bituma tugera ku masezerano Imana yatuvuzeho. Cyakana cyanyuma nukugira ijambo ribe muri mwe rigwiriye rigwisha ubwenge. Zaburi yaranditse 119 n'umurongo wa 11 aravuga ngo ijambo ryawe Mana nitabaza ari muri kiri birenge byanje. Haleluya. Haleluya. Tibisaba indi toroshi, tibisaba ikorema, tibisaba kura. Ijambo ryawe Mana nitabaza ryawe. Mutunga ijambo ry'Imana bene data. Abantu bahaye bagenda ku masezerano bazogera ku masezerano yabo n'abantu bashize ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ribe muri mwe rigwiriye kandi rigwisha ubwenge. Duheze Imana icubahira. Haleluya. 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 Iyo ufite ijambo ry'Imana tiwosambana. Tiworoga. Tiwogira ishari. Tiwogira urugamba. Tiwogira urwango. Ijambo ry'Imana iyo rigwiriye muri mwe hazamanuka indimi hakuzura urukundo umwuka wera hakuzura ibyishimo n'amahoro no kugwa neza no gukiranuka. Bene data nimuhagarare muri izo ntambwe zire bizatuma tugera ku masezerano. Bibiliya yavuze Dawudi ngo abwira Goliyati. Haleluya. Amen. Dawudi abwira Goliyati aramubwira ngo wantoranye uducumu n'amacumu ariko je wenda gutera mu izina ry'Imana wasuzuguye. Imana ishimwe. We yaragejeje ibitondo 40 ngo azaruzuka akababwira ngo abisiraheli niba muri abagabo ufite umugabo umwe ngo nimuzane turwane ngo nimutunesha tuzaja kuba amateka yanyu mudukoreshe. Ego. Ngo bose uhereye kuri Sawuli n'abasirikare abantu bose bavuye ku Mana babaye n'abantu bavuye abantu bose bavuye ku rugerero nk'abademobe shika tibo bakoresha abantu barubuye intwari izuba riva bakarubura amateni bakarabura inkweto izuba riva demo batandukanye na deserteur azabirubura neza muri leta bakamuhana ikarite abakristo benshi bani mukunywa mweza ariko n'abademobe tibakigira intwaro. Ariko Dawudi wasanga abasirikare ba Sawuli ngo bagejeje ibitondo 39 ngo cyari igitondo cy'iminsi 40 yumva umuntu wayivuga hayakankama. Hari abantu bamenyereye gutukwa kw'Imana ariko abantu bakiri mu bushake bw'Imana tibaza bamenyereye gutukwa kw'Imana bazigira kiburi kitakatifu. Ikindi gihe Imana ikeneye guhagurutsa abantu bafite kiburi kitakatifu ugakorera Imana uhagaze. Haleluya. Haleluya. Abandi benshi bahaye bagwa nibihaye bibice ugahagurukana kiburi kitakatifu. Imana ikeneye abagore n'abagabo n'abahungu n'abakobwa bahaguruka mu gukorera Imana muri kiburi kitakatifu cyane. Ego. Dawudi umwana mutoya ngo yagemuriye bakuru biwe ngo yumva umuntu wawe wasaze arabaza ngo so umuntu ninde baramubwira ngo ni Goliyati kandi wagize imyaka yamenyereye intambara agira inararibonye mu bita. Uko hari abantu bayirubuye kwa Shitani bafite inararibonye kwa Satani cyane. Ndiyo Imana ishimwe ko tutarajaye. Ego. Yeme turarinzwe Imana ishimwe. Haijalishi mapito yako. Bwana sifiwe. Amen. Mukubitira Imana amashi. Imana ishimwe. Dawudi arabaza ngo si uwo mugabo ninde baramubwira ngo yamenyereye intambara cyane n'umusore wamenyereye intambara ngo akiri umugenda tiwo mwigereranyaho ndetse ngo bakuru biwe ngo bakazamukubita inkokora ngo sidutama wadusigiye nde kubera ko bari bazi ko agiye gupfa. Iyo umuntu atakigira kwizera azabona intambara yose akavuga ngo yopfa. Ariko Dawudi wabona ibihembo kuko mbere kuna matunda abandi bagifite kwizera ntituzadukangwa n'intambara duhaducamo tuzatureba imbuto ziri imbere. Haleluya. Haleluya. Imbuto urambura amaso yanyu mureba imbere. Dawudi arabaza ngo suzicuriya mugabo bazomuhembike. Baravuga ngo Sawuli yaravuze ngo azokora ibintu bitatu. Icambere ngo azomugira umukuru w'ingabo ngo azogumugorera havuka. Cya gatatu ngo azomushingira umukobwa we Mikali. Iwe kera ngo yabonye ibihembo arabaza ngo se bazomuhembike. Ngo aramanuka atora amabuye atani rya mbere gitwa kwizera arimo kocora mu ruhanga.
bibiri zivuga ngo Goliyati akimubona ngo abona ari akagabo gato akana gatoya kuruhinja ngo aramukwena arabaza ngo se mu Bisiraheli habuze umugabo ufite n'ibiro nibura akakandu kwangana gutya Imana itazikoresha ibiro nk'iby'abantu ndiyo yego aravuga ngo wanteranya amacumu n'uducumu wariko je wenda gutera mu izina ry'Imana wase haleluya haleluya arari mutera ngo yari yambaye asiga ahantu hano umwuka w'Imana uzoguterera abanzi bawe uzuryamusinzi umwuka w'Imana tuzuhusha ucirwa izira shika ngo kumbita hano yari yambaye guhera hano yagaze yambara igisapo kirekire agitwaza ikoni yonyine ikijabo ciwe cyagaze gipima ibiro 50 itera bwoba rya satani agira itora bwoba gusa warambara arafunga ari furema yari amaraso y'abantu arica abantu arabamara yamavuga ngo saka kana ni kumwanzaniye aravuga ngo wateranya amacumu n'uducuma ariko jewe ndagutera mu izina rya Yesu ibuye rimwe gitwa kwizera ngo umwuka ararirege umwuka yaregeye ibintu bibiri umwuka yaregeye ibuye gishe Goliyati ngo arongera kandi ngo aregera Bwana sifiwe amen urufu rwa Ahabu aho umwambi wa Ahabu wari warenganije Naboti Imana iramubwira ngo kubera karengane warenganyije uruzabibu bwira Elisa ngo ugende umubwire ngo ahimbwa zari gatiye amaraso ya Naboti niho zizori gatira yawe Bwana sifiwe yego umwuka ngo araregera kuko ntiyumvaga ko ari uko bishoboka ngo bukeye ahamagara Joshafati aramubwira ngo ngwino dutabare Galiyadi naho nahacu ngo bahamagara abahanuzi 400 ariko ngo inama nayo yari yabaye mu ijuru yikubagaho baravuga ngo se ninduja kurwandira Naboti umwuka ngo aravuga ngo ndagenda baramubaza ngo sizokora gute ngo nzinjira mu bahanuzi bose mbacanganyikisha berekwe nabi ngo bose 400 berekwa nabi Joshafati aravuga ngo ntidutabara kuko yari akiranutse azimana tutuja ku rugamba tutasiguje Imana neza aravuga ngo se nta wundi muhanuzi baramubwira ngo hari uwundi wari kwaza mpanurira ibibi abeshi muzamwita ko ari bahanuzi bataza babona nibo bazababona abantu bakeneye abahanuzi bababwira gusiza amafiriti mayonnaise za mayonnaise n'ubuki ifaranga za visa ugiye Amerika uracakiye